Hasha for me ma obi bia kwa by the by emergency Ghana TV eso and then so da fufu atwe dia mponyankopon de ache yen me di se bebi bia obi bia ekoso ye ede ama na enesto ya mensaka ofide mu hase ne de connection ho nsem na bepie mu wo Losin TV ye ma me bi de nasem abedo hene yere wo Losin TV na sem ode by ne se ja connection ma bia jo musika ama omufe connection man na aye na adwin seja on for omo course na nti odi aba fide mu aseseja omo ma twa ya anye ye idie ye die ye bebo ye homodin se ye bebo omo ama omo nsetimi aka musika nti ebusa ye nsem nye nkonenko tie mu nsemmra ni mfentu ye hofo Shani so be subscribe na wa like na wa drop comment na so e comment section ase ka me ho mo ache makwa ba Pacho ya na me pacho wudi ni de say Pacho ya from ya Cynthia Opoku Cynthia yo mami ya Opoku Cynthia anopai ehifa na wotie ya wawa ye hei me pacho me fence ya dan kwa me yo anopai pacho anopai de boko pacho me maye mamunum mo oya de ana mi shia mi kunu ya meniti enti mre kakra ni na nyankopon atoye so masase gold pieso enti mitu ye minya 1.2 billion na ade bi koto asase sifie enti kakra kaya na ye se me ba panyin mi din betu kwa oyo oba etu okosusu ho kire ne sofo ofri kunsu e friend sofo bieto na wose na damfo bi ye nkrata asem ni etu oye bi ma no kola edu tama wo beko no na wonya sika emfa nkotue na eyi nti wa anko etu ofre na damfo no ana okache no wose ye na egumumre nti mi kunu ne sofo ne me ba no ko akra ana o mode koto ne no o ha se ye nkata asem ne ma no nti wakache na se me ba no be ko ne ye sika nisa eye 500 million no wose ye kache na senke de be ko kata na se Dubai ni no wose ho ne nye nti e momodan amfa ne nko akesiem akese ne ye hefa Canada ayo ade yesika ni so no wose no wo so amanfo so na nso wo so o mo mfa sika ne mbre no ana so fo yense woni ne de woni na tena fie ba ku na damfo no nti woni no frimre tenti nti won so yeso na akora ne nko kwa na ese ana wo yense nko bepe wo ma ne kwa wo no a bepe adwuma ama bepe ba bi o betena nti wo ya na nko wo tete busumi bia o ge adwuma na wo tete kan yesiju tinko mo woni mi kunu ne sofo nyina besensan okay ato yesiju enti benfie na ni ya hwe na ni ma nkata se wo bibia ama ade ya kache nse o hwe no wontimi a won san fe yesika no mai back na nkola ndosho na me mfa nhwe nkola no sese afi kola ba ku be wie school esese beto no so me ho kire me yeku yaduma me simi tra se kola mtie me ya twena pe so odi sika no bede ebe mai na me de abeto mani mu na mo ka bi ebe mpanyifo me soro mo ame na me nsa me sika no back Ababa Cynthia onye mfie sei o 42 years me ko 43 ana oba o twa to a otoso num no onye mfie sei 13 years ene wo ntam na pani no so wasei 24 years or 25 yo wo afa no wo mamunum oh aya de awo de ye nyame na hwe nipa ye kan ebia ni osisi a wo mu nyina atete oba pa we ye moguo travel and tour agent no aye do command unim ni di e pacho ni di wa media minim no mi kunu ne sofo ne me ba no ne koy na ba di ni wa hase enti mo koye no na mo kokka asa mo de nka mo penketuam no ka asa mo fa bi nso na mo nkwa akese mu no mo kama ne kosi se akese mu no de ne ekɔ he Canada ode ne ekɔ Canada na Canada kro no mo hyenkrata asa mo ase a mo ya na e pacho ai mo ye koduru he ye koduru ma krata no kola bi wo ye ho krata no ode bi nka wa fa bi ama me pacho de bi nti so obetimi a kire mu a mo ye koduru he ye passport no wo ye de passport no bre ema nkrata sem bi so ka ho ema wo de ka ho bai na nkrata sem say o ka sem o kwa kopa visa nti bia mo be kwa interview bi wo TV bi sa na interview no me ba na yes wo de ne ko ho but wo de ne ko no se na wa kata na no ni ahyecha asinanim nti wo no me ba na so wo dwene ho a no wonte ase ena eja won de o mene to ne em no so wo bai won susu hu ankere me ti akire ya sika na ase wo de ba so won fa ma no ena wo ba yi atum se
wone ne ko no wodwene ho anu wante ase na ase wakata nanim wone ne ko he baby one wode ne ko interview no embassy ho na wode ne ko no ho ama na kata nanim akata no ho ama na nipa na ankasa wode no kata na wode ne ko ka agent na wode ne ko no wode no smas ne chenyina hye ya okay, so interview the no agent ni dey so on onka ho say ye kwakwa interview wo a wo to media to kwan wo na ene okodi nkomo no na wono se okoye ye kire say ampa ye interview ni say ana omo ye ena omo koye no na ye dey eno na free ho no e free ho no ye nti bibia bi ena say bia wo anfa visa na ama no eno na mintimi hu na me pa che wo say ade de ye hyehya say wo say de wo kan on na ye passport ma wo ba no meboa passport ndie ne ekoyen se ye sofuduro no wono na edi ka ye na ho no ne ma na saa ayin kata transfer ban ho edem emaye ne saka ye de maye na sa passport na nya ono agent na ye ma mo etimo ne ka akosi se oye de mo akono ebo ne besi sei okay waka se 1.4 billion ti we no sa ate so ba 1.2 billion and was sika ye 500 million what we be so ne but ye be sesan a year man no de ye ya na ye be pesika na sesan no ade ato de ho a wode be ko enti no mo kan se mo na mo gidie ni si people se oya mana koten enti no 1.2 ni na be si ye ana mo ma ne hu se e bia wutimi ye passport age visa ma ye na de aka no uja ma ye bia obagi sei ana se wa nya visa no a e ka ne be ye senti e be tie afrim na de aka wo de ama ye ana woni ya nka ne sa woni mo anka ne sa ene se de wo ko ye no ya fa mana na se sesa bia ni mu o ana sa moa asreme ese mo wa frɛ no so won fa osika ma wo se an wo de ba my wo be dika atua 200 million eno so a ene etena amo ye frɛ ye no wo ba bi kan no ho ye frɛ wo so otu kwan waba ye sa frɛ ya wo de ne wo so wo de ne ma ba wo ton wi a wo de ba ene ma no so asa ye frɛ no nyene ade na se bebe bi odi jana na ala hu se de manasa ma me ba cha o ka sa obedi ka atua 200 million e 20,000 e chire wo de aka be ka mo ho ana sa na woni mo ka ye me ba cha ma me ne agent no eni okunu me ba cha mo pa agent no so e ma me pa mo cha mo na papa me ba cha ma chi en hello he ma ba cha to say nyame adumo wa hene na odi de say oh me di pa de openi ko dobo ejabo me pa cha wo travel and tour agent no se munne ne ka e ma ne kosi se wo de oba ne kwa abrochire na mo atua 1.2 million na mo ma ne hunu se wantimi ankonso be ma mo nsesa na do mu nya ne se wo sa to ya ne fa process no e ko wi ase na class ne yantimi ne jaye ana chire ya san ke me ba no ko yi no e Jordan ana ya so for ya de so wo nya abote na nke ba la kente no mo hia danya college ayo sa frɛ sɛ ye nya na ayi o me ball ayi o America ne we country ko de ko Canada no Canada mo enti abora bafu enti 200 million o da kana be ko ani ane kan ya sɛ na ane sa de a e be no abora so obabu an enti e de scan e be nya enti abe 500 million na ka 200 million na me ya do ma sabe sano ne mane mane nyina de ba ne etua do akara de ama no de da kan ko odi ko ya ni de aka ana de scan ko he ne sa na akara ko bo ne sa no ama ko medical sin nyina ne de ama da sa 4 years ni ana wa da ya sa ne ne woni ma so ko na ha se ka o de o be 200 million de ka ko ya do me se be sa ne ba na wa ton na ye sika de ama e de ntia se ya jima na ja o da wa se na o tua e be du ala ka ko du bo so wi na ma se ka se ni pan tell you say yes ente dia bom pa wi ase da na ban boko ye la say woni ni e ka say bi to anfre bi ma be 4 months e ko 6 months ana oni so fon kwa na de ka sa na kire na ba say watu kwa ndo ko asa Canada e di be 4 months of January ana we feel no say de wa ba na o ma na oche no abre 100 abre 200 million na se no to ne le bo yi ya nku ebe fa so
Eti papa dia wo kai na say money no ye charity a agent no money na kama na gye ba se wo se odi musika be ma mo na ne ba ne na ma ye moa mo so odi musika be ma ye the so musika be ma na da ma say o ma Sunday yama no banga council ma no say o ma 200 million na kenya no ya do ma sa se da na da ma na and say ye dey ujira ha yo papa ene ye da se wo so wadi sa de no dance na ye be hwe say ye benya agent no na afi yo no so ya hwe di date no so be hwe ye nso ye bia abusia ye papa no wadi ho dance ye ai so for na odi mo nka ho amana ma yo papa ye be pe wo mu nyina ne wo no so akasa why ai de all kan nyina maami akanti na hye se ko besi ho no mo a ti se no de aka ye se ye benya asofo no se so wonim agent na kire kwan na me ba cha ma me oba ne sha se ne agent na nkasa no oba no okwa ono nko na ekwa na mu bi koja nti munim ba bi agent ne te ye ene sofo no na ekọ wane hwan mi kunu ne sofo no na ekọ nti wukunu eni ba bi agent ne wote ye de ba cha na sofo no sunimo ano so ni ba bi wote oba no so ni mo na eba ne se wo ye mo sa adarega sem yi mu abọ modin aye mo adwen se mo be funu mu akwa akohwe e bia na ja se mi kunu mo ye nso wo mo kwa wo so wo mu nya abotro be ba na wo na se wo kofu obi mu di aye nkra se ya na free sofo no so wo mu ye so wo mo kwa anase ye de be ko ba bia na wa fran aka se ebia ye de kwa ha wo mbeba ye ba abeche no so won ene wo fran no kora won fa na onyi ni se ne sofi one no ebe wo twaka meba papa me pa cha ma chi he ya sofo ya odo nyame ni pa me pa cha wunnim ya Cynthia mbajo minim no yo papa nanka de be ya kwantuo ya na ja nyame ma wo kire wo abe ma nka obetimi aboa wo mo se kwantuo na ama so sika ya ne ye pagye enso ese wo ye ne echina papa sofo se de ya kai minim se wunnim no se ya wotimi introduce no ma wo mo ide ya be de ne age sika yi de yanim ese mama nya eji mitima kan se akwa na da adna nyama na wasen gutimi hu se emi hu se okay si na obo ka di den na nya kan nto ba maye no akwa na da na emire bi me Cynthia ne papa eni ni kunu conference ko ani ni gina so sen se be ya on fit kan enkaye nge de emayen yenka se yomfa ni nyina ne mum ne ka na obo no onti e kan film na on fa ne aka ne mayen ena oye che okay go chama the 3 days time or share 3 days time bi mem da bi senka sa mem dan dua obeke na wa be 200 million bi 200 million bi na o kai no nkanya simbia na so fa na bu focus ma I can say sorry Cynthia papa aka se enkwada so ono eka kire ne se obebele 200 million bi na so 200 million bi na ade scan ni na 200 million eno kan se obebele 200 million bi ma boy ne bufu yi okatien esi nyina ye number me so me ka ho bia ye nya na nsia no kwa buchi ba na ofle Cynthia ekunu ansa na ye fi ase na kasai enti kese papa sofo ti se ese de mu nyina mu hu de mu nye se ye no mienu ye fa dwene ye be ye dan ne agisika no se de nka media nka me ne kunu adwene ho se de aye no ye kase ye ne kasa fo so ebe na da bebre enti nka be ya nka inya obi die se bia se police media na se bia CID ni bi na ko die si ebe me nyina ye ko ne nchen ko bonu mpo a e wo ne office ana se bia ye ko secretary na ogisika no ye ko ne krampo se bia ni gina kana na se bia ya chine nti on fa bia balance manya nsa ne nsa aka na e na be bo ko esi a ukasa wonni e kasa ask kakra bi si pa na se buofu yo papa sofo ye ne kasa na ne buofu a na chese de adro no se de o kasa ye mpa CID ni bi ni achi ye ni emfa ni achi o kasa ye nkọ report na fe ye masem ne police case ana wonnim no abro so se ese wo mpese ye de be ye police asem se na wonnim no wo hene ene de mintimi nkan sa bi se be obi na no achi aka mu na me so ha ma pa nti me ka kire oba no se ekwan bia nke bitima fa so mpo yebetimi ensa bitima ka kana ma me ho ayede atomi bia emfa ho se me we madamfo se bia adwuma na me koma no beti aso o mama ni magu ase na papa sofo se da wo ka so we wadamfo wo de obi atukwan am wo hunu pen mba cho ene bebrebe sa wa odom ko he kata na se ehefa mi madamfo ofusu krambo jo odne ko event Spain emre bi atwamu mi anka so ne wo no odne ko Spain
ena yebense boys bi so abas mo nya ade nya wo mu tutu kwan ya ogusu obi travel to akra ogusu ejuma esi ameka sei la pass nya meche hona the travel to office no hona ye ko ye ni kunu nya en ba nya ko ya ni ko diskara ko shenen zam nya bia ye ni di nkomo ma ojitu mu se ampa ikana akano ojuma ye na wakona ka ababutua ene say angwan ko ba na afa ade no aye bi da nti ade na ne we nko ade ho akoba semi me gane me trotro but do me since ya de me engase me trotro ko sia se bi ache kakra me ne fa yankwa che pa esi ya no mu de te kwamba mama ma be kwa tra kra ne ade abakofu dia ne ade ma sisi ya me kase me kunzu ene papa so for wonhwe nya me nipa ye me producers ye no obekasa ne nyina ya fa pran ne ahwe kwan be fa so ye ma ye se be to achi ne osi be ye nde ye ofri se ye frɛ no na ye nya no wahunu enti am se saa ne beba why papa so for munya no ne nkasa anope ye nya no nya no mati ma ye wo de ye be san frɛ obi enti ma ye nhwe mati me da so so me ba mo cha producers mo ma me voice no se munya na no pay ya nanka saa brain no ye mfa de ewo ho bia emfa ento so oba pa Cynthia na wo empema henum de se nanka atimi didi dwama ne ya de na wo akwantu na ka se ho no no ho gu no saa empema henum wo de yofo ma adwen se nka mema panyin na kwa beboa nkuman saa na kasa go afide nanka ono di kan a nanka wa beboa nkuman wa hunu obi oti abrochira wa sra de wa hunu bi pan unya hunu bi da wa ho yo ubati bi ho bebre ebi nam tre kwa ho ni ba bi da o ye Ghana ni o de tre ni mo ma ye na fe ye ni agent no so ebe kasa na de ewo mu no ye nyina esesa ya adwene e de afa wo se men's vital mixture and capsules me kan cho se bomode na bre na goto se ababa Cynthia brane ye mo agent no recording netie asem o kan ye nya no netie bi ma ye ba mo cho Anze bi o Casemiro o Casemiro Victor no body no ma danfo ala le mitieta on de conform by but on be ye on how ne police commander bi ne na police commander go on ne de ba manako ne kan ne we see o ma ye on say na Canada on but approve na sira ebi dia ma eto mu anu ma frɛ ba ilu ka me ko abochire ba be mus be vaze yakobe wa man tuisi do ya namsu beka on ka tun namsu e beba ebi dia ba nde beba mu namsu o mo pebiem namsu si ayi ndo ka namsu o ka namsu de one of mo frɛ me no say o ma some reference stage no fẹ́ràn tó o se ya hawi o se o mo pe mi mom skani bi mi mom e ma bo kent mi mom bi ntio madam fone ka dem okay e da bon se o man to hita na so okay no program but be to hita na but na me buy na se me to ne ma buy wa da se international scanner o mo ni na me yi ne ma no some cast bi ni from school ya was over mo to mbo na me dey de na amankofo ne nsom kata is binary adindino ne nsom ko omo yewi ya ne de pepe sa ska na de ma mo half na asu mate hwane kasa sa mchire o wana kasa ebe so esofo ni kun ka me no last week I go frame kojobo o frame no so we na problem bi friends we na problem o ko di obi sika du o friends we omlije want to so dem de nti I can't do omo na ko we see am so nti na ka kete friends like omo am de nyama mo sen ko mo de omo sen ne omo sen be tenta bi no later am sa bi omo sen no abusia asem a ma omo aka na no an wo san asiso sika na na ye se ye gie enti no nanka ye pese wo hye ye bo se ebia enne metua na chena metua ma me wo betimi atwen wani mo asemo abusia asem ankasa sisi ano asofofo no sisi a saa nyamanyama no so efa mo ho ben na anu ye maame ba ko bi di
ya papa bi ba ko bi the issue bi by eno so sofo e na o ka se owo offense protocol e wo police mu security service mu yi e na we nso de sofo bi na introduce wa ma obi ama odo obe etu kwan nti asofu djuma no sisi ano eno na mode hyew eno na mode amode ka asofu djuma no ho anase de odo enya wo sofu na wo giye but wo na wo introduce nipa no e ma nipa na wo ka ne ho asem no ne yensi ye dua bododo ye dua bu bebia na ye de esika hye bebia na ye de esika hye bebia na ye de esika akọ sisi ano connection man ye fe na won fa call sisi ano omuhu ne se bebia sisi eju no omunya sa sika no mfa ma connection man nti ye nya sika ma wa fa ye sika ma ye nso ayese me fa nso a onfa eno so den eno so den nti buze fa ntu ye hofo enye bibia na odi sika bewem enye bibia e na odi sika bewem sisi akwa ye nim nkofu ko omudi no kwa wo ye manga ne mu ha ombetimi aboy amaye tukwan sisi akwa ye nim obi asole na owo link e na owo say de bia da any stories a nkofu de maye nti efintu ye hofo editu ye hofo a ebebo ebusia ha e na medimu ebesi ebesa so ato story no so because connection man no ese ye nsaka no no di omusika ye de emomo aha egusa emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section na ase catch mami esi enesem eni midin ye besa so edi nhyiemu e wa he